Aja hidup yo yan yo. Kesa hidup iban wit. Mancene te gumi. Cara cicing mata gulawa. Kamu sing dadi mai sing dadi keto pele kene pele bibe matakap aja masker. Terus liuna aturan mamang. Aja wen yo kan mapelana gen suka. Begitu beli ayam goreng di KPC gen suka. Hah? KPC? KFC lenga? Oh, itu maksud awak. Bih, awak kan muka masker malu bawa awak. Pengenah ganteng gede. Ngancai ganteng cara jejak ke waniban. Bang apa? Muan awak. Yan, coba sih mau dicopi Yan yo. Man, sekolah semangat mapelana ajak timpal-timpal di sekolah. Awak iseng aja kan sekolah nama. Kamu kelus yang ketemu ajak timpal. Ensap goban yo aden yo Yan. Di mana? Geduen man masuk ke sekolah. Awak boleh masuk, boleh aja dong timpal. Murid Jawa, tapi sing cara murid. Nah, kamu lagi malu aja. Mencen kena keto to jani gumi. Nah, jalanin kan malu. Ada pangenggal hilang copet tuh. Pangenggal normal, pengawal bisa ketemu ajak guru ajak timpal-timpal. Aja ya nyo. Awak kan mulai malu nah. Buat mau mengesah, nani buat mengesah. Nah, mau iban mulai. Terus malu terus.